Halo guys, kembali lagi bersama Arhan nih. Halo Arhan. Arhan mau pakai barongan apa ya? Bawa pedang. Wah, Arhan apa yang belah sopohan? Wah, Elvan apa dibelah? Terus ada Mas Fiski. Halo Mas Fiski. Fiski mau pakai barongan apa ya? Wah, barongan hitam. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif mau pakai barongan, wah, singa besar. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan mau pakai barongan apa, Mas? Wah, barongan ular. Ularnya warna apa, Van? Wah, biru. Terus ada Mas Silo. Halo guys. Mas Silo mau pakai barongan Telon merah. wah, telon merah. Terus ada Mas Abdul. Wih, Mas Abdul mau pakai barongan apa, Mas? Wah, barongan kucingan. Ini juga kucingan, guys. Dipakai siapa ini? Wah, Mas Ramayana. Mas. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun mau pakai barongan? Hiu. Barongan hiu nyaplok sapa, Hun? Nyaplok sapa, Hun? Nyaplok Mas Fiski. Iya, malu. Ada Mas Reksa. Mas Reksa mau pakai barongan cemet. Ya saiki Mas Abdul karo Mas Rama. Minggir, minggir, minggir. Awas lu, ngisor mulu. Yo wes yo, Mas Abdul, Mas Rama. Duh, Arhan tadi memakai barongan. Masa? Kok aku gak lihat? Pakai lagi dong. Wah, kena angin, pihan, gak bisa Han. Wih. Wah, iya joget, pinter ya. Aku takut.
Hen? Ora, mosok. Kayake abut ya, Hen. Yo, saiki Mas Fiski. Mas Fiski yo dipakai yo barungan hitam. Karo Mas Elvan yo, Van. Kecak wae kok banget langgar. Yo, Mas Fiski karo Mas Elvan. Ayo Ahan ikut lagi. Wah, yo aku takut. Sumikira saka satengahing papan panggonan kene. Mangerti yo yen bumi bakal kababan kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka satengahing alas gagah wasit. Mas Fiski lihat sini dong. Ih, Mas Fiski. Motor. Barungan bocil nih. Yo wes yo duduk yo Mas Fiski karo Mas Elvan. Yo saiki Mas Henip. Wah, ngamuk Mas Henip. Ayo Le. Yo Mas Henip. Mas Henip wes Mas Henip duduk. Ayo Mas Silo. Udah santai kawan. Wes yo Mas Silo. Yo saiki Dek Jihun karo Mas Reksa. Ayo.
Nggo Fis. Nggo. Gak apa-apa. Nggo. Ben hilang. Yo wes yo. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.